haka santarik luber arjar arpsau ka Regional Democratic Alliance RDA ka kenhun yatrelang hapadeng ka United Democratic Party UDP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP kalahiar sa sinong riangdu kemudian ha West Castle District ban pensngau laki jongki mat bat ban pan jingkersan ru na kipai ba na kabentau kertong jongka uba Robert Jun Karjarin uban aireng haka election MP Lok Sabha kaban salong haka kendai terik uyayong arjar arpsau haba jingkran hak jelang ba Robert Jun Karjarin ulap pensai sikipai ba baki day ban simkia ban jit nong mikmat syaka yeng dor barba nomar badai tang ka yeng dor barba kabadan nya kabor ban penwandur ka riti penyai kam ka constitution kari India bat day tang ka yeng dor barba kabarai ki hok jong ka long brio man brio nalor kata ulah kentho ru yu MP bamenta uba Vincent H Pala da ka boong bah ka arjar ka kendai kat ba ka jela ka yaki banyo ya ka LP dei mo u uba klem tre ban kersan ya ka da ka boong ba ka ne ka an kalong ka barim pelan mania tho ya phi balai ba pihak ban sim kia haka ban jit ya ki MP haka ne ka por ka banta na boleh ngani tho ya phi ya ka bor jo ka parliament kande ka dor barba kadorbar tawan kebahetan hakari India di tangga parlimen para rebe kebadan yang kata kebor baka ikhtiar ban sandur ban perwandur ya kariti penyakam juga kon lani ya tangga konstitusi juga India hakani kariti penyakam layat ho ya ki hok layat ho ya ki sot ki jongi layat ho ya ka kamram ka jongi layat ho ya kata ki bor jong ka sarkar jala layat ho ya ki bor jong ka council bat kumta ter di tangga parlimen para rebe kebarai ya ki hok longbriu manbriu hangi uwe po uwe lapidam donne me ka hok longbriu manbriu lapidam donne me ka hok kon mani blai laj le lapidam donne me ka hok banyada ya ka ktien ka thalik ya ka riti ka dustur ya ka khandau ka siap ya ka jinglong karpang lapidam donne me ka hok banya rengkat markaju lapidam donne me ka ta ka hok banyada ya ladi lada pidam donne me ka ta ka hok ban sensar do ladi ke parlimen ke don ya ke bor ban rai halok jongpi ya ke bor ke bonta datang ke parlimen ke bala ban keren ya sibun ba ke parlimen ke don ru ban rai ya kino ki an ki bala ban tak mat yong yang ngi simet bat kumju ru ya ke imlang ke salang hi barakoi ke parlimen perari baik kene thopi ke don ya tak ke bor wat ban pendu no ya ke jelas kadang yang kabor akan penduk no yang di council kadang yang kabor wat kan penduk no yang ki dorbar trairi ki paper nado kisim ki right ki snong ki dorbar kur bakum ta teter pila banong bakum no la ban penduk kat yang kajela pi kemau nem ke parlimen hakisnem ki waladet ka pia arliang ya ka Jammu Kashmir ha artali ki nian tabi jano kajela Jammu Kashmir hatu muta pi kemau nem ya ka Lusai Hill atau Moses Council hakapor baki wanra ya ka jala Mizoram ke parlimen ke penduk no wat ya ka Lusai Hill Autonomous District Council ke parlimen kala banwanra ya kita kian kum ka siye ke ban pelong nong song senong ya kita poi hat na po Bangladesh ki balawan haka jala ka jong datang ke parlimen pararbe ke bala banrai na en penbek yo pot usam hapaden ka mekhlia bodasam ke parlimen kan rai laka tin kasih jongi kan rum ne em kan mit ke bapra ke parlimen kan rai langi yo ne em tak hanya dari ke bobit ke babiang hakaban wandra kum ke IMP bat kiwe datang ke parlimen ke bala ban penurung ya kita ke jing terang ya ke jing anut ke jongi ban penklan ban penpaha ban pencana ya ke sicidul ke parlimen ke donru parari baik ya kata ke bor kumbaga ong ya pina du mene wat ban tuklar ban muslia ya ki hok long briu man briu ke jongi la ka dei halor ka khandau ka siap ki marfo khandau ka khlau ka tap bat habrok kiden parari baik kandau rim ke ban nitok jong ka RDA lane ka mat ka jura ka ban nikong jong i kum ka RDA habang ye kun banyane ya ka nek election kalong nikong ni yang halor ka norin banyada ya la ka jong ka ri bat ka je kendriu bat ya la ka jong ka jala en yada na ki jing kali ka bami parari baik kumbang ilong menta ngidang not badong baya ka sarkar jala ka jongi ya ka mekhlia ka jongi dang sensa da ki trai muluk ladang melong chief minister palak garo ladang chief minister khasi jentia ladang melong khasi jentia ladang chief minister garo nak nriu pau tali ki konferensi san pupra tali dang dei hi ki khasi jentia ba ki garo ki bolong ki MLA
Aku berdaya baka diskonsil, napo kasih jente hilai barok kidai tang kita iri trai muluk. Ki perlok garo kidan arteli kisik, ladangan bakala, ya kabalalong MDC, daki Bombay, ki riulum ki jongi. Hari para debi, ken mau kan igawi. Bahaka sensar pai ba, ki babon pai ki sensar, ya ka sensar kata. Ladadang pun pai nangi kita iri trai muluk. Kum ki kasih jente bagi garo, dang sensar mangi ya kan jela. Ladala bun pai ki wei, ki bari, lada bun pai ki wei ki bar jela. Banyak ni akan jela ka jongi, kin rai maki na dong sedong, kin bat maki ya lakap sensar. Kasam perari baik, mentah kadon ya kata kajing penkre, ban penterekam no ya ke NRC. Buat kibo target, hakini ki sistem asrem mentah, kin finalize no, ya kata ke NRC. Kaya kita ke NRC kaya kita ke top lum kerteng jong ka sarkar Asam bantip bantok kit dia mano padai utrai ritrai muluk mano padai undang syong syong jong kari India bat mano bola syong bian bat bola surong kumu poiwer poi hapo jong ka jala Asam haka jing wat pedia ka baningkong lalak kumbasau pusan laknot kinong syong syong jong ka Asam kimdei kinong India ki Mapura kidai kita ki illegal immigrant lane ki poi hap ki bom sembayo jingbet ka sarkar India ban syong hau pot usam jong ka sarkar jong pot usam jong kari India hapo jong ka jala Asam lingba kene ken asi ki don yak ta ka jing themu pararabi ban be ano ya kini ki pau lakmut ki bom dai ki nong syong chnong jong kari India ka jing kali la kalong lada ki mi kat kita ki pau lakmut sei ken lek lada ken lek hamizoram hanakalan Harun National Pradesh ladakin let hapok Manipur kimla syuk nama belai ladon kita ki anyadari hakini gijela kabaki khot ka ILP la ne ken lan permit sano kin let habakut nyunomla banlen baka khmat ka jongki kan thau betik chak jalam le ladaki wan tang sipolak ki syong hakeleng jongkari jongka jalam khlia ka bama kalong pamaki kin sensar kin bat de ulakam lada kilasyong kini gipoywer gipoyhap banbat ya ulakam sensar haka jala kajungi hangta ngilsa snoto bangila du ulut ya barok kibor tum gejek dulu kepak banlait na kata kajing ma banlait na kata kajing mansau banlait na kalong merau hala kajongkari banlait na kajing long tung nong tung nong thoding hala kajongkari banlait na kajing long ripat hala kajongkari ka ABA ka yen hala kanorim banyak keren banyak ki banyak sar bandawa ng sarkar India ban pentri kamno ya kata ka ILP haka jala kajongi kamdei pangakran ben kamdei pangakran kho ngania tho ya pi ka jing shisha ya ka bama pi ngatrai bun na pedeng jong piru Philadelphia pulilang kumbayo puli mangai ke kubor hawarjar khat khandai kata ka jala hi brokawai kadang pensawa ya ka sur ILP no res UNP badan buram jongi ma Vincent pala uang kumno bom tre ban kersan ya ka ILP namar bakata ka ILP ke di ka an ke bala bintan uang syuk ngantre benpentrikam ya KLP no balai kana kata KLP kan kata ya kijingwan jengok kai kipoi hak hak jala ka jongi kalau long tek bangipa yo pelias banyeng hatu kamadan bantep ya kabol sya ka gol ya kabade bantep ka basnusi kalau bauni perlok jongi UMP jongi utep ya kabol sya ka gol hak gol lo jong atau bidang syandia atau pihon kelalong no kiripat ala kejong kejala lani pihon bengiyeng halal kanong bijong mo inyoping ngiyeng halal kanong jong ka UDP baka SSPDP banong bakal adai kapor ya ka sarkar India pan pentri kamno ya ka LP ngaladawa LP nadu mensua khasan apo sunan mensua ngiyeng ya kaban ya kun ya ka LP menta bakal ngajob ro lembaga jingker ku ke jong pi bat lembaga mon ke jong boleh ngan keren ya ka LP bun sen apo parlimen hadu baka sarkar India kan duk pay score ban ya kan kaan bangi kuat hadu kata para diri nakaliang ba medba lingdo uloong baki national party kimye dei bat ka e bakabaki seng riulum ki bu hakmat kum kimat ki badon kam hakabai dei bat ka jingtre jongki nakabenta ka party bat nakabenta ki nong song snong dan sibon ada LP election ki au ya ki seng riulum ki bakit kut na hapo kana para sila sepi te tangan te para dora ila pa all mpoy para de kata ngamanjur bagi parti yang ingin fit hangka mereka mempat
Ngimla ban terekam, lana ngimla ban poisineri. Bahaw pinstol, lakrat no. Nalong nikmat sih. Ba jijisuel. Giwe inoyram, cepat. Kira lah ban long ni. Para tu aban pekan mawi pi, madu, bayakun bat bayale, ya ka jinyo ya ka jelah hesti jeni. Mnege PCC pakai HSPDP, ban kita ki volunteer hatu po. Negi national party. National party kem kuah mana ay ka jelah bagay ini. Ikut bilang kuah ini bangilang neman ng hap, haga jinsin siya. John Kasokar Asam. Bikin mau tu kapor, lapan bor yang ini yang kabangin kiran yang keketina serius. Yang girang bacot, kau yang kesor. Bat EPHC, bat UDP. Setiap jauh ke Allah. Yang kuat kita pergi mati yang tinggal rumah. Yang kuat kita rekam kejenuh setiap jogi rumah jenis sekolah. Katakan kejenuh koloi, kawan rak. Ya kejin penlah bankorlong. Ya kita ki ba kinong sosial do the state to the ikri. Ngin singgon kono kecil tahu kecil wa ya kijin da. Ndrei ngesim kalian. Ya ki balong kecil ba. Ndrei ki ba sosi kalau basharum seren mata kecil ya kan ba selection kalau bersudah keruat baik tangan tagal di pati ngamte balik di cekti ni di UDP do HSP. Jadi kita setiap joki. Sokmen memeta kat sebangiyat. Meta man kasi kat sebangiyat meta. Ngam simple pekat abangawan nangya po. Motek kot konsensi kawin ni kisyo ko mga yorat. Pwede kendo ya gino kersan ka HSPDP. Menmit prabaji kikro ya kawan-kawan bagi tuduh. Mata kemersim jok ke mansoba. Di ayah kikaman kalian yang joki. Ya kabaginya Trisham nakabata ke parti UDP. Bat nakabata ke army. Yau kandidat joka. Berkat. Bat baro ino bersama ke HSPDP. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.